Artileri dari kelompok Rusia menghancurkan area benteng militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 25 Oktober 2022. Tak habis-habisnya benteng militan Ukraina di area manapun selalu menjadi incaran pasukan Rusia. Kali ini unit pengintai untuk kesekian kalinya berhasil temukan titik persembunyian angkatan bersenjata Ukraina di arah Starobelsk. Tak butuh waktu lama, artileri meriam kelompok Rusia timbulkan ledakan besar pada daerah-daerah yang dibentengi pasukan Ukraina. Sebagai hasil dari serangan tepat sasaran tersebut, sejumlah militan Ukraina dikabarkan tewas, sedangkan sebagian lainnya yang masih bertahan mundur dengan paksa. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 4 пункта управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов-Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области. 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника 174 районов населенных пунктов Ягодная Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «Алька» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской.